is something special. Бирок мен ошол көп эңсеген нерсем ушул бүркүттү көрсөм деп жүрөм. Буюрса келиңиz Кыргызстанга. We'll be waiting for you to come. We can show you many eagles there. Oh, that will be wonderful. This is very kind. This is an invitation from us. My chief of staff, Helen, is a specialist, an ornithologist. She loves birds wherever we go around the world. She always wants to see. Мен администрациянын жетекчиси Хелен Айым, ал орнитологист, кычымчыктарды изилдейт. Кайсыл жака барган кеч келип ошол куштарды изилдей берет. She even had me watching flamingos in Cyprus. Кипрге барганда кечке мени фламинго бар экен, ошол жерге барып көрөлү деп кечке мени үндөп коет. Can I say, my gift is a tile of parliament with the history of prime ministers and monarchs that have walked across this tile. Мен бул жерге өзүнчө берип даярдап койгонубуз, бул бир кафелдин бөлүгү. Ушул нерсенин үстүнөн баардык биздин парламентарийлер, биздин премьер-министрлер өтүп ушул жерде. So you take a piece of parliament back to your country. Ошондо сиз бириңиз Британия парламентинин бир бөлүгүн Кыргызстанга алып кеттиңиз. Thank you. Кыргыз балын. This is the Kyrgyz honey. Булардан экологиялык жактан таза, Beautiful. пайдалуу. And it's very healthy, very beneficial to the Сөзсүз health. түрдө үй бүлөңүз менен I'd like you and your family to try this one, the white one. This is my wife's birthday present. Мен келинчегиме жакшы келек болуп калды. Мен ойлойм, ушул бал сизди Кыргызстанга алып келет. I am sure that this honey will make you come to Kyrgyzstan. Absolutely. Mr. Mayor, I wondered if you could have a group shot with the members of Parliament.